إذا ما دي بانو مدينة ما نان عيدا كي وريتشين عيدا تري عيدا كي ولا وريتشين وعرب هلا صحار عيدا ما دي أنا أودي هاي أنا سعي عيدا ما دي هي تتكلم أو كمو ولا سلام هل ولا مقيس أزرال الناس language wise نظام يالن هايل ولا مقيس أزورن كم ولا مقيس أزورن يالله شين يالن نيجا يالله هايل أزورن يالله أنا ما كرنا يو هذا كده يقرشيسن هذا كده بيدين قرشيسن وحنا قرشيسن إنه نبض كرات سنو يمدنيمو وحي دناها أمضيضة هي دناها يجا كم ولا يالله عندنا بسلام يالن نتناچن እንፈልጋለን በሰላማዊ መንገድ ትግላችን እንቀጥላለን ነው እንጂ አቆምና عيدن كينا سيادرنا حقيقة ما عقد دمنيا قرشة عيدن كيا قرشيوس وحوي إن عيدن ماذا دجان كيا عيدن كي جبهة اللميديو كبعدنا أي سجان نبت قليل الدلك بكلاتين يالله سلام أكلاتنا الناس عند الله هرمو كم بالا يالله سلام ندي أسكتلونا بعند الله هونن إجلا إجتيازم سلام من قدر ندرس كتلنا هل كم تسيوا ديسان أو ركينا ونعرف هل كنا بتقولي أنو كسيوا دينا إلى أن حقيقي وما أنتي وده حقيقي بسلام من قدر تقلاتنا كهدانا بسلاماوي يتكتقولون بزي أجابدنا المارتنا ያው ዛሬ ታሪካዊ ቀን ነው ከአሁን በፊት ዛሬ በሰጠው መግለጫ ላይ እንደገለጽ ነው የኡጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር እና የክልሉ መንግስት ዝግጅት ያደረጉት የትጥቅ ትግሉን ማብቃቱን ለማብሰርና ያላቸውን ኃይል ወደ መንግስት አዙረው ካሁን በኋላ በሰላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱበት ምዕራፍ እንዲከፈት የሚያመቻች ቀን ስለሆነ በጣም ወሳኝ ቀን ነበረ። የዛሬው ዝግጅትም በዚህም በተመለከተ ነበረ እና ካሁን በኋላ ኦብነግ ያለውን የፖለቲካ መስመር በሰላማዊ መንገድ እንዲቀጥልና ካሁን በኋላ ክልላችን ውስጥ ወደ ትጥቅ ትግል ያስገባ ጉዳይ ስለሌለ አገራዊ ለውጡ በሰላም ለመታገል የሚያስችል ስለሆነ በሰላም እንዲታገሉና ያላቸውን የፖለቲካ አመለካከት ለህዝቡ አቅርበው በሰላማዊ መንገድ እንዲያራምዱ ነው የተስማማ ነው። ሚሊታሪ እንዴት ይሆናል? ያላቸው ኃይል ወደ መንግስት አዝሯል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የመንግስት ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው። የመንግስት ኃላፊነት ነው የሚሆነው። ቀጣይ ሁለት ወር ስልጠና በአጠቃላይ በህገ መንግስቱ ዙሪያ በአገር አቀፍ ጉዳይ ዙሪያ ይሰጣቸዋል። ከዛ በኋላ የተለያዩ መልሰው የማቋቋም እና ወደ ህብረተሰቡ እንዲገቡ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። ዛሬ የተረከብነው 1740 አካባቢ ነው ዛሬ ያስረከቡን 1740 የሰጠ ቁጥር